Руслар арби кемелерден деңиз алты кайыкларга кечти. Украина Женюбий мудафа кубетлери спикери Дмитро Плетенчуктун айтканына көрө, энди сыкча деңиз алты Палтус лейхасынын Алроса субмаринасы чыха. Дегенине көрө, бу деңизге чыкмак ама Украинанын деңиз дронларынан корчолонмак үчүн япылган бир адымдыр. Палтус 877 В деңиз алты кемелер 1982 сенеси инша этилди. Кара деңиз донанмасында Палтус лейхасындан садыжы Алроса бар. Бу деңиз алты кайык өзүнүн тарихине сайып. Атта 1996 сенеси Джеки Чаннен чыгарылган фильмде көстөрүлдү. Алросанын арби такымны 89 сенеси курдулар. 13 март 1992 сенеси исе онун буюк кысмы Украинага садакат еминини этти. Ама Алросанын бир кач деңизчиси гизленип, соңра кемини запт этти. Невбеттеки хизметлери узун тамир ишлеринден ибарет болду. Тамирден о буюк жең башлаганынан соңра чыкты. Векене Ахярнын геми тамир мерkezine кечирилди. Дмитро Плетенчуктун дегенине көрө, Палтус лейхасы калган бүтүн диге ракет ташыйчы деңиз алты кайык лейхаларындан да буюк. І так погано. І в море вивести кораблі, це означає, що можна втратити. І на базі їх тримати теж виходить, що застосування нема. Вірогідно, вони вирішили проблему з завантаженням все ж таки калібрів на підводні човни. В принципі, це було очікувано і, чесно, дивувалося, чому так довго. Майыс айында русларнын ракет кемиси циклон урулганынан соңра ишгалчылар Ахярдан да 2 кемини чыгарды деп билдире Плетенчук. Ама оларны кояжак ери жоктур. Чүнки Новороссийск арби деңиз базаларыны качкан кемилер толдурду. Ама буна бакмадан ишгал этилген Крымда да рус кара деңиз донанмасынын бир кысмы жерлеши. Ве илериде де арби жеттен дегилде саясий жеттен калмага девам этежек деп тушуне мудафа кубетлери темсилчиси. Причини можуть бути різні. Я думаю, що одна з них – це все ж таки політична. Залишити повністю корабельним складом Крим, це буде виглядати для внутрішнього споживача інформації не дуже, скажімо так. То це буде фактично таким же визнанням власної поразки. Ракет ташыйчыларынын фаалияты зайыфлашканы себебинден руслар вактынча калибрлеринин колдонулуну токтатты. Ама бир кач күн эвелси сей ракетлеринин уч-ужум деңиз алты кемелерден япылган. Оларны жок этмек бир аз зор. Ама Плетенчуктун дегенине көрө, душман Крымда кемелери үчүн теhlикесиз эч бир жер олмаганын энди яваш-яваш аңламага башлай. Уч ел эвелси язылган бир язы үчүн Лютфия Зудиевага берилген пара жазасы деңиштирилмеди. Ахметжитнин Ишгалчы Киев район махкемеси бекленилген киби имайынын бүтүн талапларыны кери чевирди. Бу акта адвокат Эмиль Курбединов тариф этти. Энди Хадын Санкидерсин сербестик сөзүнө суистимал себебинден 2000 рубль пара жазасы төлемели. Ишгалчылар 2 языны бегенмеди. Биринчиси Кара Суу базар саясий мабусларынын махкемеси, экинчиси исе кырымлылардын дестек үчүн топлашмага истегенлери эле баглайды. Ама рус кувветчилеринин дегенине көрө, саясий мабусларынын махкеме этилгенлеринин себеби Хизбут Тахрир акында жазылганда мутлака экстремистик тешкилат олганын кайд этмек керек эди. Ама рус канунларына көрө, биле адвокаттын дегени кеби, бу языны кайд этилген медиаларга язмак межбур. Адий ватандашлар дегил. Она как частное лицо на частном, так скажем, канале опубликовала информацию о судебных заседаниях. То есть видно, что государство в лице правоохранительных органов и подыгрывающих им судебных инстанций просто намереваются сделать так, что вообще никакая информация для народа не была оглашена по поводу вот таких вот судебных процессов, громких, политических и так далее. Весь вопрос сводится к тому, чтобы люди просто молчали и не говорили, банально какие-то факты, да, не без окраса и так далее.
Бойындай ишгал етілген Қырымда ақ қорчылайжы Лютфия Зудиеваға қаршы ишгалчылар тарафындан açılған 4-нчы меморий давадыр. Имае бұл пара жазасыны эпысы инстанциялардан шикает етмеге ниетлене. Соңра исе халқыра махкемеге мұражат етежек. Ақ қорчылайжы ве ватандаштық журналисті Лютфия Зудиеваның евіне рус хувечілері 22 февраль күні саба басып кірді. Бірха чарабанен келіп чықтылар. Озлеріні пек хаба алып бардылар. Хувечілерінің янында русларының экстремистик меркез бөлігінің рейсі Руслан Шамбазов бар еді. Лютфия Зудиеваның қорантасындан бүтін электроник жихазларыны ве атта милимешіс рейсінің бірінші муавины Нариман Джелялның мектуп жиынтықларыны чекеп алдылар. 3.042.905 рубле. Ахярның ишгалчы акимияты ниает Украина ракет уҗумларындан зарар көргенлер үшін тазминат миқтарыны сеслендірді. Сөзде резерв фондындан параны 36 ерлі сакин алмала, олардан 16-сы мал-мүлкні жойғанлары үшін, да 7 киши ise арабаларының тамиры үшін деп білдіре гауляйтыр Михаил Развожаев. Бұндан evvel ишгалчы акимият санкедерсін тазминат үшін 300 кишиден ариза келгенini білдірген еді. Планлаштырылған пара миқтары ise әр дефасында бірқач кере миллион рублеге деңіштірілді. Ну, это вот последствия того обстрела, да, мы там все выводим дома. 24 марта, да? Что предлагается поддержать. Развожаевның дегеніне көре 24 март күні вақтынжы ишгал етілген Ахярға сонки вақытлары Украина ордысының ең күтлеви уджымы керчеклештірілді. En azından 3 сейір füzesi Storm Shadow Rus Qara Deniz donanmasının muhim bağ ağını urdu. Ama ишгалчы акимият bu haqta sustu ve hatta arbi noktalarga yapılgan ucumlarını sanki dersin adi vatandaşlarga yapılgan ucum dep göstermege tırıştı. Ruslarının ava mudafa sistemlerinin çalışması neticesinde haqiqatinde kalımtılar birkaç evge zarar berdi. Hatta bir kalımtı 65 yaşındaki Ahyar Sakin'nin evine tuştu. Er adam elak oldu. O günden beri ишгалчы akimiyet çökken yüksek katlı evinin tamir işlerini gösterip sanki Ukraina terörü dep adlandıram.